Nti Igwe no mesere no. Onye me class na me nya beef. Me man platform so no me big because what that form team. Na mo so pese e form a wodane amana na yatudi na tum na wontimi nsori ye no. So pese computer ma metu amana tententi di hye me kata no so a me ya amana ma nidin kura yira wa asachi so kura se obi antindi because me de manu yi be kata no so. Hey, we dey say akoye entre no bo. Da bi me de manu yi ebe kata no so because Igwe odi agra ni video bia o kage bia fa na nadia. Togo. I have that video on my phone. Sa unua dibone na jegezi mfunso aba. Wo Igwe benya no akaseti ya me panyina meti he. Igwe dina semba mso a megu nanim ase a. I have that video odi agra me send ya mama. Odi agra ogina Togo nso mu tware ya di ko jan bo na sene. I have that video on my phone. Onimu a nti de wo kɔ no hot. Wanye very careful. Me to ka ko Togo ho. Eko hunu sa ankrofo no. Wako 4 times. That's why you want us personal investigations. Eti Igwe onkana ntum. Wono Igwe no be ka se man frɛ na agegezi me nuakuma na me bekuma no nankasa. Ye ni ha na last year Igwe last year and last 2 years Igwe efa obofo picture. Egu nanim ase so pan so okun ne yire akun ne papa akun ne maame akun no ma. Meboa. Too much GH and adofono muni eguso amushe na mosomfo muni abada na ama urusa muhu mi say na maji adwade na mo amunim de dada ensem de bidibi na mpa ehun ya so se wo so betimu ebie entina sabre yedi nhyiemu na ebusuafo wo hwe busumi yimu ye hyase na kakra ni nanso ensem de ebi aba wo man mu pa de me friend state of the nation no ebi esi anda kowura asofo no emu na nsentem wo behu na asofo no eba ponten wo kasefida ye IGPD press release beto aponten fa directives on 31st night send and come share enkono wo bia wonim na chese wo koka asem bi na de fie mpa ne ba and then say 5 years there one hwe na betimi akodam bi e fi ho no no yehu edifo ensem wo mo eka ebi egia tumbo IGP abaso na ebi su gira nchese da bi IGP wuntimi nkyere nyamesom e wo man mu wuntimi nkyere kwan a eye edifo no wo mo enhye wo mo nkom no ensifa ente no akwese de wo mo ntimate ayemyenu already na enu so mo nya ba ko dada but we nu de separate o ma ye two group womo eje IGP tumu no ejina fa baako en womo nso a womo ni se da bi IGP wabatia womo no nso akogina fa baako wa wudi ho adanse ne ensem woni nam enframemu enche bia na eye odifo prophet Nigel Gezi awoda prophetic hill chapel ano ensem kakra bi bafa no ho ye ne nkomhye omofia na echire no ne onobukene Japan echinedie bebre na yem papa bi ebeyi na no echire nsem no emu edebo no baby a wo form ye wo card si nenim pepepe eme no so ho ekoba asem wan na meka no asem so for penny awoda Hope Generation Ministry ano metre computer man edin enye din foforo wa watete data papa oye media man enya asem ketwa ene ye nsatimi aka no ewo na safo no emu na ye bebisa ensem ne domosuko di nti oba abonti ni gira ye nti a wode ne nsem no tutu dwa ne kwan no so nti ebusofo sabre die mami ntwa me ho emra na je homye na ye ba ensem no ye de babo mo se ne tie pepepepepepe Ebusia for nyame aye adom ye twa we ababiem dia na sa adom na abuso edi amaye odifo aye krado computer man e wa habo amene ma na kwa ba emrage medie no eso computer man Baba bibi abokodi nyame adom so me ho eye na odifo ene ba etimu se bibi aye ko bia da fom boko e wa ha die na honhom ne nka ye honhom ne nyina aka no se mempa mu nka na kura nkyira asofo a wo mo achia na mententin because omo yenkwadan ketwa wo mususua adwuma no so odifo wanyinsi wo mo penny dey no wosoro se wo mo 55 years okay 1st December last year na me 55 ene ho ofe my first born wanyini oye na jegezi ayepe sa na me hwe me ho so yi na me ma hwe ase brebi atwam okay na me sore yi nti se uhuru se honhom no ye adwuma na me tu nkoda na eba na fom nyu asofufu se omo hwe na ba bi omo kɔ na ho ɔtɔ man kɔtɔ de mkoto mu bi ene me yi me ho afiri me ho ato me ani nti nti de omo no
boku so obeka no so ba won ha kakaka Me hu pa. me se me be sa biem on so sisi e bi bu ha na gum Asa wo pia kwa chiri kra, wo di asase ni aboso. because me ya so ya enkom nso obi asoro nko nipa 30 20 nso ani mu dwa social media nya nipa be 300 offense we wi Sa. nipa 300 say dem apon asoro na me se me nye counseling na amanfo pre Ba ya kra po yeni tia, enanya asori da so ebi Egwe atwen. mo nti no honhom no se me fa no kore no entu jama asofo a omochia. Okay, na odifo se uyi odifo yi adinti na IGP ne directives odi baye for 31st night no entimi ammo hu atese we hu ni se ya kwansidie se na afoforo ehu no mba bonte be kasa na wo de wogi tu mu a wo su yi odifo nyankopon e kasa fa mu die na wodwen fa wonti a wogi tu mu wo sa kwan Bada se Bible se onipa no hwan se obetimi asi onyankopon kwan. IGP asema rutu bia no. The public, some of the media houses got it twisted. Sir. Omochia. Emana da hoda da. Your constitution I actually there was a me name but I don't practice it. Okay. As you see enti na mkosu amara. Emana no say obeka obi a wodi mu okura dibre bia na ankura bia we citizen wo mai mu ho asem na edi ehu ani wo bi ni oye ne beba asese wonya evidence adansidi efa no ho na ade ato. Okay. Ana ye hwe se de na enkomhye si kono eneyi enkomhye nyamede tumi no ma ye se ye mfanye asore enkomhye ba wa asore eba ma oman abra ni padom twahia ana abra wada asore nyame twa bibia kirew ana wonam na nyame no wakasa oma wonim die nti blofun ye say when you are gifted prophetically there must be wisdom. Sir. That should be attached. Okay. Se nyame ma enkomhye adoma kire na e se nyansa nti so ha Isaiah onya metwa kire no hu se obi a na yefe Hezekiah obewu wan kan public if say na Hezekiah kura tumi a odidi wo man so enti wo okoni fie wo se nyame se meka nti wo se nyansa be ne nti wo anya problem bia until say Hezekiah dan na ni kire wo no bomb pe Yakobon sa family wo ne afiri wo no onwu bi me 15 years aka wo nyansa de base ne ti se enne ne enkomhye na koye se social media. Sir. Obi atena ne kema no atwe camera si no so. We be frim. Ha be hye. Eja beto ha. We be ye. Na akoye enkomhye a akoye paper. Paper saying prophecies me yen impura have nothing to do with papers. Enti ase no yenya ne yi. Ene se enkomhye no ene krata asem bi ene hwe. Enkomhye kra enam so ba okra wogina wo hyenko wunim. Nti Isaiah hyenkom no na Jeremia twire. Okay. Jeremia hyenkom na nko da twire. Elijah hyenkom no na Elisha twire. Tienye do hyenkom na etro. Elisha so hyenkom na Gehazi twire. Sir. Nti ne yenya Jeremia won ni Isaiah nom na twire se enkomhye ne firi nyame huhum na aba ate asuso. Okay. Nti there's a difference and na omunim no there's a difference between daye and na enkomhye. Okay. Mada maso da say na wo man na ebekọ eno no Yakobon se mebusa na nimdie ne nyansa sa na wachem se wo daye no twen na ebie na me de befa enkomhye no ye won enkomhye so se wogina ho na bia wo ya asoro no na tonso di dim se tonso no makra na nyame bie waso wate wo bie wani wahunu wo bie wa no se ka so be ha me mfa so fu mi edikiti wo makakra wo hwa Sama na Samuel ni Eli. Etie no. Akwa nche ya na nyame pese wo frɛ Samuel no kasa kire no. Voice no e ba mienu. Na Samuel di meka call so fu Eli wo say papa. Me da wa na obi bo me na papa bi bo me na ho. O pese wo ka asem so ya me de me fie no. Ansa na Eli ya kire no say. Se wo nse nipa na ba no ye say bi makasa Awurade kasa no akwati. The wisdom was applied. Nti ne se saa no ma no da ho a me ka besi IGP die no so se emran da woda dada e die na be ma papa na ba abontene first time in history for IGP to come out to such release na it tells you say na wa hwe osusu because the IGP wants to change the edifice of policing. So was sana mpania pa so obi agina to
Nti se me ti we me hu na na do danka Akufo Addo ho asem. Na se me kan enam se yama no tumi na bokura de bia mrem ye friend the executive instruments. Ya na odi bu o man no. Na o hold position na yesa kan say he is the first gentleman of the land. Onu kwa ni po di kai wo Ghana ha. Na wasa ye commander in chief of Ghana Armed Forces unti. Se no hu bibi ba na me kan. Ense se me do to mfra no. Ebi se me hu so obewu a, ebe ma obi o pena asem ye mbehye no. Sa. Se mo hu se bibi besi a, ebe ma obi a wodo no ne hu be to wo man no so. Be ma asrafo asore, wetifo be sore, ento kwa beba. Enti na IGP be hye mu kena se. Yan hyenkom. But ye make sure say ebe ma Holy Spirit a guide yen. Nyanko hyenkom bia edi hu ni suro be to wo man no so. Wait kire say IGP si hyenkom. It doesn't make sense. When see and quite IGP has no mandate, neither any power or powers to stop men of God from prophesying. Enti one more mudo mu say a attack a coincidie ya pekwan bi so ye ka edifo ahye no enti sa wo so e ultimate say they acted immaturely. Sir. Mama empanyidie bi am. Why must you attack IGP? If IGP had that mandate to stop prophets, no prophets for you can never rule a nation without the prophets and then the kings. We are recognized in the Bible. Nancy and the politics ever. Nancy and the parliament ever. And the man I said that hono. And yet, Dampare IGP dia. Dampare can never become IGP or can never be IGP forever. Eden ya obeko fufuro beba. Enti se mre bi da ho a eye mame no mi enu ne yankran se de bobo ho ba. Wo ba ha wo de ba ye sa nsamfu bi a ne ye hyehyehye no nkom se social media ehu hia. Ya ti wo mayi mu. Ya wadifu akase wa ha o. Hwe ya wadifu akuku da mo ha o. Oni mpanyifo ba me ha. Hwe ko nya sisi ye. Supreme Court judges, High Court judges, any lawyers, you'll be a dimity for 18 years. A didn't know be our dad domain be a some who will be a little bit in America. Don't I have the office? Sir? Yes. Okay, Nim Diana, young fan can. Over here, Kufu, Nana do be say, wo be say. Nti da bia ne nyame hye nkom se ye mpanyimfo a eyi wo man ni da so no owo nkwa na beba nti ye ntimi nya nkom se afi a yesimu de too much GH4 ade encha na papa am nso de na abrofo de dollars ene pound said abegum gate ya no nti nyame no woni wo sa nti sa nkom hye ebi ntimi magana ena we bewu enso befa we be nti ye hye sa nkom no ma ewuo wo ni si ye no ena na kire se nyame ye nyame anase ye adifo eno nti ena mde manu tu mu se me na IGP eye adwene o haso pepe 100%. Onchi ai o intimidate wo bia o undermine integrity bia ena wa attack yen ena won threaten yen soso won threaten won soso na ye kwa enim no enu achi no enkomshon se na fi ko ye bi de dane ye obi si wo mofia kingdom obi dua kra de oboso krampo wansan da mo wo su wo mo kan no kakra se na be ya enkoma eni emmom ena te se ye hu se IGP asaba biem se 6 January wode abeto se wo mo ba behhehye enkomhye no emu se de ba 31st nya no de twamra mu ene de amfa mra kwan su nya no no wa hye na dwuma se edefio enu krampo no kran still na edifo bi apaponte se da bi IGP won mo so no ni tumi wo ho wonye odifo wonye hu nipa woni eni a yedi hu se we finyame na finyame nti won krampo na dwuma etosi wontu onyi na ni kramfo no nkopɛ dwuma foforo enye ahonom kakra no so beka den so wo se esi an se na call no sabe hwehwem na ebi ka se ade afa wo the idea of mokasa they know nothing about law or laws that govern this land. Sir, na akoduru court ho na aputu tu di na rakemo what does that be achi say we ase bia no what do another nwira ebi wo meboa emo udu wana IGP ebi a kire meti ye mehye me competitive first mehye nkom
de ye wo wu ebeba no ya asode ba no me ka kire Okay. ma me fa nyansade bi ntu ya ye hia so dem sa asofo nyame ama ye nwankuo Yesu say mini ogwanhwefo pa no mini media na media nso nyame nti hai obi oba ha asore na ye media oba ha bia ye wo ni nyame de na hye mensa okay de wo wiase ya wo nyamaye no wona sore ye wom mensa mpa ameka ne me su ne me ban na meda na die na bema ni padi machi aba asore ha nti die na beba se na nado dan kwakufu ado mama sore nti me hu no nkom sha amede betu gya wa ha wa bra hu ni ha does it make sense agipi mama sore nti ma hye no ho nkom wa ha me gina ha me hu bibia fa agipi ho wa bra hu ni asore ha na me de aka me TV ni sisu me ya so me fa na life bloggers bi bi ha na kwa na agipi ni mama sore bi me hu bibi ma nti me antwere am ya antwere anto ho na makone nchei ana ma friends bra na me de atugya wa ha na fame na me pesa me tena dia na se me pesa papa no na me keka bibie e ma ogi metum na ne sika wo no de ma media na ese eye wo mo ka se eye honhom no na hye wo mo ka de honhom ne pe eno that's nti no se adifo adi ye honhom no hye adi yi na se to adifo tumi na se wo se na di ye honhom no hye adifo tumi na se se wo gina na wo hye nkoma na se ti dan ka hye nkoma afa kwai se wo da wo hu se nyame da te se kotopum ne ko odifo be na ti ma hye sa nkoma omunya san kwase akeka no kra na nyansa ni sa ade no se ye acti ya acti mature na nkora nketo na ba ni yachi agip no bro nya isu ye 31st no se wo kwa asode action chapel nyina wo ko hobi woni am binum ye video mo mpa ye man yo nti woni onsi adifo kwai woni ho aso obesi nyame kwai onye nipa eti ye pon agip pon adwuma okofi onwora na tade wo ana wo ship na tade na poma ni kura no na adeda esore entimi ne possible sa oni this say de didi so e nipa onti e news wan hwe de mo ye eti die na kire se obema no ho ye hu se enhya nkomo asore wan kan sa ani ensa musa se edie be potenti ana adifo ni bi de je se ewo hu nkom ko ani ayi entenu ahye hu nkom ko an no mbe hye no ese nyame nka sa nsem ni bia na onyame ka na entinye se burofun ame edikit wo se God reveals and to redeem onyame twakira no se anakwai okay eti se metiye pa na mahu chief justice ho asem wa bra na office wo ho no ye panyin esombo sa ati bentimi nkwa na nche ko buku appointment na me nhia me to nsa friends wo mra o maimu the respect men of God genuine men of God prophets no we are gifted from heavens but ye no maybe a baby Reverend Mason Tabekan was the youngsters especially the prophets are very powerful but some of them lack in having knowledge and what are no person so mabeko that be ente kra that be no was action chapel like Williams any ajansare Sam Kwanchi Akra any what abe any omo maka no ajansare mo nso mo koda yente ne pin se anya prophet for ya jimi yansua de nti na me se wo de si metare eyo mo se bia me attack wo mo da bi me kire won se nyame afren se yensom no de na difo de a moma ye ni elem moma ye nkoye MPP NDC politicians have nothing to offer us politicians they have nothing positive to offer us apart from coming to our church asori ebesi ensori ma sika na edisi MPP by onso okuku sika mam some fancy ma so die MPP party came and met my church. So when you are a man of God and you belong to a certain political party, don't fight for that party. Party now will fight a man on about power and as power anymore. And so now therefore you are until commission acquire MPP NDC. Sequoia MPP NDC dia. Any NDC prophet so sorry. MPP prophet so sorry. Until to call each other. entokwa no entwada odifo sa NPP NDC asem ye beba surprise and say nsem apf wo fa wo ho na ansa no hokrampo no ebi hu ne se kwan a wo si fa kan nsem no asade na wa wo nuanom
edifo nka edifo de eja na mimu ye enuanom na mpo se wo mo atwa sabi na nse fata na wo beka akwese na wo twetwe wo mo ene oni IDP ya adwen so de wo hu ne se won ka wo ni wo office wo ni na koye baako ene wo ofi ho no wo gina chire na se wo twetwe wo moment man hye nkom na ehufuo ni de keka wo na wo keka de huru wo mo ai ho no kakra mo se dabi wo ye ne de ankyere wo bobre se onua e wo difuduma no ade nti na ekoba ne sa Metuwe me kam magana fo aso atebeti akonwa so ye ohene. Me ye paramount chief. Ya hem for 9. E kam. Akro ben so ana nyamimu. Ye fa no jomo. Jomo. Otumfo okro kesi abasante mante. Okay. Me ye paramount chief. Okay. Because what Tuesday no kam medu anope ya. Ana mo ye me interview me ngoro me hokra. Wo ye panyin na ko ni mo kasa se panyin. IGP make us no wan kase enshenko asi enshenko se me gina hai se me hyankom ne nyansa ni mu a me nya amane efi se ye wo mna kora se wo obi bayie ne ye de court na se ye hwani asem di wa baka se esunsum ase ni mo court enye nsem nya na esunsum ase ma ni wo court wo di obi gina wo fefe ne bo ne bayie no emre me fa defamatory Oguni hufin. Wado court be free. Nti uko gina ho ne yetoto ne bowa. Eno no wo twa wo damage ubetua. Wan twa wo japade biara ye value taba ho ne hwe ane aton ye de ateka. Nti de America nyina nyesa metwetwe mo. Asem na nyame di ma wo ne sababu a wo man no a bibia nsi wo mo kwan so wo beka. Se nyame am asem se Ghana nyame atwa chem se 2022 9th August. Everybody yakupo mama gold was sunny was na man na top na mpata to top from petrol back from price back from we back from one and no nyame na se kaka without fear or favor. But some say nyame na atwa akere wo pa na nyame ntimi ntwa bibia nkere na wo nko ankom hye nko na nyame se kade a ende na mesere wo pa se ntimi nka every say wo kapre dampare wadi asem. But it's now na me kwanso na ye ba ye NDC MPP nsema na wo kan wasem no Act Prophet Egwe me say ni din no Act Prophet Egwe what is subo biabo say Prophet Nigerians nsem no ba ye no anu yi a wo de ba bonti wo nua ho abasem na bekebia nku onua se wuhu se wafoma nka fere chirepo ne kasa wo ne aka na wantie wu ene wo toso ye na ade bia nka wo ka obonte nka obia ne unni asem nanso wentimi amfra wo nua we chire ene wo begina ponten ene wo ka na wo ka ne ya sa gu nenim aseka hu ene wo no beka bi se onua ye nye ne sa ene wo se dabi wo ye NPP ni wo ye NPP pastor nti so wo ya wo de helicopter beba kumasi abefa na ba na wodi for wo kan so say difu ye nye MPP NDC nti adenti na wodi MPP NDC e threaten wu nia shofo me nua ba sabo no onye very careful wo kwan ben so menimu ne da wo hia me da. This is the second time I attack me na me kire ma Ghana fo ehuru me hia nyame adwuma se na o ma akora on kana no ntum sir wo ba so on bra ma bo ha mehu pa ya monko Kumase Santase na mu musa Egwe asore ntaabo dai block ba kokura wo twa bintu me no ka se one ma na tie titamba mama chi odi bi won wati kweta driver oni chiko driver esikuda wo ye kitwa bi me mfi no kora anya ne class nya ne size ne kora sir wo ye akoda wo ba nti wo mre na ho ase opese onya property because we da form team nti bi man that chance on the platform no say Egwe ne computer man anya ne size ne me ba wo toso mi na ti say Egwe me second born dey say Egwe wo ya mema me ba no ye fa no kojo wo so wa kura ase ne no na badwe se na wagina no wo bi mo sene no ma wo hwa ya me ma yi me ho ase ntia na me de me ba na ma no se woni Egwe a se ibum se wa ho ni se yokogare o se e ba so so a wona na ntwe sofo Egwe me ba ma me kire o se brebi Jesus ahofe enya problem one shatawale nsenya no di ka kwehye nkombia kwotu social media NPP be NDC be win NDC be lose ana me fa ka na me kwa ahofe ho
mekɔ no ɔyɛ asɔre no metena ase twɛn ma no pon na sɛ mene ahofa kɔ office na ka metiam na so sɛ ya wonye very careful was answer me ahofa anhwɛ bɛnim wa ma wo kwan ama na enwura office okra manye na mtu mi ka bai ni nua sofo yes the kyerɛ wade a community mu an ya ma sɔre so so mo die asɔ ne ntwantwan mo ya de ma sɔ that is a drugstore dai ntwantwan mo ma sɔre ayɛ ma bro so nipa 200 300 enti mo no enti wa hame na mtu mi ka drugstore center area na bai na me ka kyerɛ makwada ba ko efere wusu na mso wusu ko ka kyerɛ ho fa sɛ de wo kon hot government in power wo fight na obetimi hawo ye to aba susu NDC a wo hye nkomu wa ma nti twɛn no didi matem na de mentimi nkanse eti wo mu ha na asɛm ba na nsɛm twɛfo nso so matete o maso no mfrɛ me na me di tu ga sɛ me tu an wo fafo na wo fa ya nkanya ne sɛ nsɛm wei akɔbɛyi ko na minim de ne nkom hye no e de beba na no utu nipa fo ahon fa so kwa de wo na me ye class so fu dwuma mu no wo ba pɛ ye nyina ba pɛ nti sa respect no e de ma wo na ma ba ho wa mfi mi a nti abade a wo ene oni aba nkɔkɔ nhye sa aba pɛ so ogya no onya no na sɛ mo da onya no sɛ emra so wi na onfa nkɔ nka bɔ ne because ɛsɛ sɛ me kyerɛ mu sɛ ne a me so menti ase na ma dwene atie ma wie de wo yan sɛ igwe na ba abɔntena be didi matem awon fa issue no so yes na makwara ba ko menu akuma no di so fo mbe obu mi pa titibre mu Kennedy apostle je na nyame hia matia no na wote asem no na ofre igwe na igwe sise no say awa anya ade okwa atake mi senior professor say na wo igwe wo fre si Kennedy die no ye conference call na wo pa ache say wonye bibie mu ye sori nam sem de acho menu akuma de acho je say me no ntem nya asem woni na je gezi die nso tam last 2 years wo hihye na nkom na wo beye hunse yeto aba nyina no nso ye Facebook live abato no ekwa ha wo wiem na mete na msoma makoda ba ko ye fe na meya wo ya apostle me ana me share na apostle na mse ya meya kono koka che na agegezi prophet say me hia no wo mara se be ya unse o sha 37 na ka men cheche no ma bia no so say nyame de na ekobeto wa hwe ya wo de ne hu wura sa political eyinum a obenya problem makoda no ekwo ka kire na je ka kire say oni spiritual father be ento man na match na menya masori amenye me ye mepanyi na menya nso di ni panyi sa me na me come in Bible me kama sem ko na no achi am se nya hwe na me sa for so se mama menya na age number me use me lawe customize it me frepe computer my beba so me frɛ na computer my begu so you should true caller me frɛ na age wo hu no ode me to blacklist one pick what block me kra no obi kodi nkomo se computer man na men no so wo ye panyina ye panyi wo fie wontimi ntumi fo wonya MPP adwana na menyo na se ti me ba didi matem mankasa eti wo tie nipa no bebo wa bebo mama ne me hu asoso boss wa na otete usofodiem ye fa Jesus abrante ye o UK ohumi o respect me ye penso wa me kum tata praku prophet Titinum any Macedonia prayer center da Philip nom any prophet Joshua J Kumase ne sabre no fada wo nyina na mama na wo na je ye ahofe sofo ato 15 nti ye hwemu a wo ye mena na nti se me hunu bibi na meti a na so se be ya ba wo ba na wade betimi wo ba boni wom akwada ye mfi enu achi wo hanom unse na nipa aba so no ye from rotational members o mo tena fa ko yo baba ma ha na de achi obekọ bekọ ha mo ba ma de nsem ba me ma de nsem ba wa ye me se na me ya me se tu ka ba na je asore ho book of prophetic chapel ho awodo me kwa no ya so ana me ka na so free bi so on kan to me say computer mama ba nti me pese me ndi nkomo bi am si yo mo hono ma na so fo me yansa e be ka che me say prophet say woni nkomo nti no wo nkomo bi a ko fie sisu biem mante ho wo se de ka che me say na je geji say woni mi nkomo bi nti me won nkomo a me nsa me china me nkomo fie wetuka I swear to heavens and earth with my Bible sir and I'm akore bo manimtia matie bibi me betia wona so me show maturity and respect ama na nka akora na so ba ma no so nyama na ese be bo na mo so masoma wa ma me yesei wa mfi me frɛ wa ma me asoma drive wa bado me to traffic mu aba the odi mami na me dam Ghana fo ntie ni ye me nkasa kwa wonderful nti hono
msemate ena ewode wasem bai na sentwofo bopini ena me chire mu ye menim se de mepe because sabe na amanfo ba ha no obu ha ode won ne chat obabu wa na obu mi kwase ya ena we wo si wa gym sika ena wo so wa esenje se metum se mabu wo ma ya bronsanfo e so na wo mo ba asori mu nti nka me chire wo na ma di nyina chire wo na se onim sankofo no ahwe na no wo ma de be asogo yes o master ne se no mo chat di ama sa ni nyina wo de ba ha once ma be radio station Strong TV nti e program be fa na bayi phone to ye de top me ya ma se obi abu kwase ana wo problem bia no fabra nti eno na memma ne ma nto be na wudin ni wo mo okay I'm saying, na me ba. So boy never gave me a chance to sit down with him. Maybe I'm at church and I have more than 89 videos and pictures on my phone. More than 89 videos and pictures on my phone concerning my videos. Sir, if I show you some of the charts are airtight. Hey, it is our case. You so again a Bible video no Bible. Nancy de na ye won dada wa ha sir nti sa no man na nka mpesa me ye so obi pese ogure ni mas because one mo ye ya ge na danfo eno se ma de kasa eno odi phone no cheche no ma bi ekọ nti ge na danfo no wa fa na opese odi ko dupu na je ge ezigi ni sika nti nka me fati ananso se obi enya wa de esi afri o girlfriend bi phone so nti make sure so ni nipa no betena ase se na je hia me nka sa we nyina no nka bi. Hey! Nti sansan twofo abo apini me. Na ma kire se nsem sitie wiya. Who are you Igwe? Wa bra wo ye kasamafo ma na agagezi. Na wo so be attack me. Nti ne Igwe no asimi sami metiwe 55 years so small boy. Wo se me nyansa ne meti. Nti Igwe menya no ho bere. Na ono so me true challenge form of video so say. So fu bia wo Ghana ha. No wo me naked videos. Some no obeda butu oba so ofa ma abon odi form pese Igwe de pese mi hu ni se anokwasem se wo ka kire ne se wo ye NPP member nti wo bes ma helicopter e de abakuma se be fa na eno ni asem o wotia wo sisi a but that's it menya adwuma wo Ghana Armed Forces neither do I work at airport me ka kire ne se wo we hunu ni pa opese wona no edi sa agoro no de wonam no hot panyi di panyi adesiam wo meme metuwe me yam professor ayi me twa me articles am professorship course e wa UCC University of Cape Coast ya me yam adia August me yam bibia wi ahya matade adesiam wo meme enyini mu wo meme asori ye mu meme nimdie mu wo meme abrabom wo meme nanso yam fa sa no me nyina enko de so ya akora ketekete na so betena office wa me ma wa na wo pa achew voice ne wo ho Kennedy Afrepoku apostle je na yam dance ni Nasa sawudi upase wani tira wani nton de ya ene mra wo ho ekwam bia so a mema me lawyers asi wo ananse mema police wo Kumase Ashanti Regional Police Command achew saka na de bebo se helicopter na de bebo na waba ne de wakogina mara kwa no na meka sa achew sa na wo ka kire sa keke na wonse wonu obi ya de na nadwene wo fom adwene no wo fom a ofa na se de Sheboy no ordinary asimsu na ne kure wo mu no se isa Igwe no ni nua pa ne former first lady Lordina Mahama ni nua pa no mu nyina fira busua ba ko won kranza enti se wo ka asem bia na fa NDC omo no mo kan o sofo ho a Igwe ba betake sikiti wo mu nyina na maka nti Igwe no mesere no onyame class na me nya beef me man platform so no me big because what that form team na mo so pese e form a wodane amana na yatudi na tum na wontimi nsori ye no so pese computer ma metu amana tententi di hye kata no so a me ya amana ma nidin kura yira wa asachi so kura se obi antindi because me de manu yi be kata no so hey we dey say akoye entre ne bo da bi me de manu yi e be kata no so because Igwe odi agora ni video bia Okage be a fan of Nadia. Togo. I have that video on my phone. Togo. Or the Nadia no koye de wo Togo. Or call first one. Or buy I was in us nipa ma.
no mbakro mo afore ya okọ ya mo hwe mo meka je say opema do ntigi se o mo sa akodwa no Togo video na have it on my phone Igwe me person me ha no or small boy or da form team but when he no na semba me computer man so na say me man a big platform what na semba me nkasakpa sa unua dibone na je gezi mfunso aba wo Igwe o benya no akaseti ya me panyina meti he Igwe dina semba me so a me gu na nim ase a I have that video odi agura me send ya mama odi agura ogina Togo nso mu tware ya di ko jan bo na sene I have that video on my phone oni mu a nti de wo kɔ no hot wanye very careful me to ka ko Togo ho e ko hunu sa ankrofo no wakɔ ho 4 times that's why you want us personal investigations eti Igwe onkana no ntum wono Igwe no be ka se man frɛ na age gezi me nu akuma na me be kuma no na nkasa ye ni ha na last year Igwe last year and last 2 years Igwe efa obofo picture egu nani ma ase so pan so okun ni yire akun ni papa akun ni maame akun no ma meboa Igwe okofre obofo oni di nkomo de wo kɔ no hot odi agora Igwe no wa no me ne frem ko sia mposa computer man onko bu sama so asante man tem me maame free pechi number 1 ena mama asante ready pechi number 1 oh yeah ho na moja me funu mahye ena me maame ne papa wonto free canse ele tafo 4 months bonsu nti etwa me funu mahye ho me na na otumfo na kuru aba akoye fo no jomo ufiri be chima na go asante fo na go ma gitu e ho na edi akona okay Igwe nye very careful onim kasanse oya kete me man na platform no so wada fom team na so pesa me boa no na amana na o moto na hemu no ya watofo ma ne din akata no o pesa fa me so no wodi nya din dia me man na chance na sa amana no se de o motu ye na anko metu amana na koyie na me de manu betu amana koyie ene ne nsem e wo so Igwe bi rafi edi enti na ewo santas na so de na guo ne bi rafi so wo ye counseling e ma nan buo mu ko ya o mu nyina anyem se no mo ye na mfo a wodi meka huri fenso ya wontimi nya ntena so de hoda e besi na na so de guo Igwe ni wona ne maame na tisesi ya wodem Igwe nya taxi no na daba nya taxi na Igwe fa no de akorance o mara ka mo ba me wi am no akorance wo hunu ka sisi ya de esi ampo ne mdio esi is legon ajene gano mai na me fie so a ero so ewo regiment estate enso mesa mabo me wi am akorance Igwe wo mara me nche ne ka ba ko so one me ko ne yesu a obenya ade o sha ne mfisu sa na me social media no matra be careful me ade a me pese Ghana 40 ase ense mani nwu bibia wo wiase ma me wo me na je gezi no akodi twa atwemu twa me bible nta be ka se mpa to medi e ya akọ mo mfa nche because of juma no any temptation nam nketu obetwa na je gezi ode no akodi nkwase atwe kora nkasai wo si wi ye Igwe wodi agora ma no a wo nkoda na wo nan no wote ho no obohu no wi amasa na kodina kọ hiani bi bate so wo huntemago Igwe me be ma wo chance se wo no woni mbegina wo mfere me kora wo mfere me ba kodwegina ho a wo so ase no me ba kodwegina ho a metiwe Igwe si masra ba me se me nsra nko bia na nsei I was poisoned sir yes Emma doctor say kaje say omba mama dru bi be ma ikoko kakra bete ho a me sa ba back to me because yes sir o ma anya be se me kala nti na hu say ama nso nya ikura beto so nso Igwe di sere me we nya nti yare e wo me so no e ba wo so wo ya brante a wo si so nto wa no ye hwewa e che obi wa no donko abo me nya 55 years we me to wa ke me yafunu me na ada me hu na manfo hu ye me ni yafunu me wa yafunu uti you cry that's why you tuntu ni uti mi la so tuntu me kan he da me yehwe ni hwe me nanti ya wo mo 33 35 32 Igwe di agora me ba o to so me fa no kodwo kodwo amponsa wo soma se na Igwe times 2 wo di agora wo numum e na me de ne be ma no se woni no enko na me de me ye payi ni onya mani mama onya very careful the videos are there ye na agege na sefo nya na me hwese nka na age betua na mo aba adenti na age aka na no atum woni de computer ma metum ye woni mde ote na enye se egufu show se utu na mo mpem mienta so na wentimi anya so entie unti no na ase uguefu anase odi ya odi ekasa se ya na je ba ma me dia consider na age ne se
Me ka say nyina say na agye won kasa yi. Because onim de metim na. Onim de metim na. Obi ati am na so say nko computer ma hotai. De me ye nyina me ye de abokwa ato wo say. Ye de enche o say me 55. 15 years to come no mentimi nyina platform so mpeti bi. No. Zena utie de ebetra wo. Me da ase. Enti se yantoto ye chi ya. Ebedu me be prophetic no ebe say. Ene ye ka so obi ye odifu anu onyam ni ho. Prophetic churches and esaya mamanfo ha se orthodox na no moko. Nanso ye ne nyame kan sam kire yen direct. Wose onyakopo onya bibiji so wada na dia kire ne nko adifu ansa. Na nko adifu e ne nei ayese hwan na ti wotene. Me mentina o. Me fa me yira chi. Me yire fe me nyin pita nkire o. Anso kura no 6 years ago problem ba me ne me wife ntem. E ma me kokuma se me gya no na me ne me fa oba foforo. E ma me kokofa slay queen ibia sa ema nya problem akora ne rade me asa be ne social media na ma se ne social media na ba nka manim guase e na me ye ya na me hu na wofo na me twa aso na be hu me panyimfo se makwakobo adwama mfa nche me na asem no twae enipa bia no mu ni media ethics asemba wasemba to mfna memo media na be ka but hunu kwan ya be fa so abaye ada se me wife ni ba kama bibia de da so na ba fefefe me wife ni ensu mi jawo ba we ho koto otopa akora na mko hu we ni mate sa moku anso wo grepo me adentia oburu nsam na yi 6 years ago enti mi tumi mfu amede de me ye ya amwa me no atubia se omo so nyansa ni animu no mfanso ya nyansa de na beba sosofo wo be woro wo ha sa wo ye wo faase kasa wo committee no ho wo se mi wo fa me nya video so be yin na me tu so yen pillow no board who are you a niece so be nya audacity sa wo tu pillow dia bo ye hwe mu enye na ye enti nui se na je hunu nyansa e no ba ya nke wi atutwa nti the man sam trafo obo peme no se metimi atwa so a yi se Igwe we are very careful no show the most cause what je me answer video bi obekasa ho a afa de video to video audio to audio evidence to evidence yo ye ko yenim no ye hwe bra eye Bishop Daniel obi nim super abonten on sem obekeka ye honum nso no hu ne say ne video be record enam yensantem ni ayese na wo se asofo binum jimifo nkwasiafo mesrem mpanifo mani nya se mpese menkam danso se na asem ne tie no sa na mede atudwa se na be ya be hu se ne be fa no afiri na moso mesrem wani mfawe se metimi ka asem no wanim ba ne nniam no ne nsem no obekeka an no na akwese de ya akogina prophet na jogezi echi se wo nka anya hwekrampo no afom enya ade se mu nso mu fa nye social media enye nonyam wo ho na se nka mu nso mu pepe kwan foforo bi so na mo mpe asem no nka yenti wonom no so ne de ode betu dwa no de kakra no betimi aka fam me da se obi ni me mpesa me ni benya problem na ebi so ntimi nsi da se me ni obi ni benya problem efi se ono so ben yen empanyidi no ho wonderful obi ni ma ye adwuma na che me hwese nka obi ni mbae no nka obekasa machuoli obi ye me ni ma sofo me ni na jegezi me sure se men kasa edin ne betwa menya problem na nka etiksa obi ni munyaaye no wonso obi ni so ahye no so a asemba onkasa o asemba obi ni ho a onkasa ba aso se obi ni baba abontina be di atem na di ho no menka se waya ade menka se onya ade me se obi ni mu de me mpesa me ni benya problem ye anuanom o kasa no so no nse madwene mu do me ye broadman na person o kasa no wa modini tese wa modini dia ayi nsem kososo na amanfo keka se eye honorable Kennedy Japan na akoye common enemy that one any prophet na gazing because omienu na say bibi etwem ogina omosopa ka omo nsem ko ekire enti no oba abontin be gina because na wo kan onye obi oba abontin tai kasa sa but se ni patrona no monya na ma nsem na ebasa se enti na obi gina asa afa na kasa e hono oni ni adwen se me da se nyame ma wadom odi nyansa ka ho yesi dua a enya wo be wo no ye de be ye ntwa so itu ase wo bi nim se ona bokene Japan onu nyanya beef am I how baby ono a politician we be any what a canon he doesn't lose anything o fa so for dey bi an chechire no ho
It is a wo ye sofo na ne kotwe a. Hwe we say o wa ben. So ko parliament or ye chairman for the interior committee. To a shema bambo any joye eba o mai. It is any pay or crop position sa. What in the battery? Yam fan on tonche. O shia deso. O wosikasno. O wodin sino. Or ye honorable on no nyamfo. It is any pay. Na banso ne sa ewo to me. Nti wona ne kwatwe akwaye. Tinti mi nyu so sa nyansen. Naje 37 years. One now kan age. Eba abonten e beka ase. Keneri Japan yade ya wai yade no. Me na me bom pagitia. Since you my fan to abonten. Nti ne se sunsun motuma. Se me yo bibi a wa masata you. Hey, nti na me nkoto bia wo ho me nya me bekasa osoro kasa wo na mo mutimi ba abonte beka se me na me bom payeti na me koso abom payeti na sa afi me true challenge make na Japan say or me hu video a won famra yes a video na beto ha na ya who cause it what I can say or can 100 or bekasa 1000 sir. nti we se obi nim Canada Japan na wo sa video bi a nti no so obi nim wo futu bia on such a naje because we penye ba fa no ka te naje kwanto yeso fudu isa hwa hui na ho amase se ye penso tama na ye di nkwasi asem no se na social media no ho se ya nke be video ye pe metiwe men kasa metene asofo onyin fi omti sa asem ye sa asem metene dabi Bible see ye tene ye kura de sentiment go fi wonu nyame ni but Bible see ye yin aten me mu aten me yi aten se prophetic mantle na ene say no yan hwe ya sa ke kan ye si ya bedu me bi na adifo sisi asoda konkuru na nipa nguram na basre presby Anglican Methodist Pentecost na ayema Roman na ayema na yenso na nyame yam ye tumi no prekopa se ye mrante we wanfa man kokorafo ye nyinam wo so de sempa na hinta nyansafo wo ya kire yen kokwe ti so mampanyini bitimi ba frɛ yen kodai se ma fam se adifo munwe misunsumu na monka sunsumu nsam kire yen na se sombo maye ti etimi kasa metiwe me hu bibi e fa vice president ho ana chief justice ana se panyini bi ho na me pa me kono ho a o nipa gunu so ko obaka hey prophet aba o manamra Tibi Joshua tiasi wo head of state ana kono ho Bible when I was say wo ko to me said you do ha o ka sakoto abekoto sabi na me pese prophetic mantle no abesi so ebi ye wo Ghana ha nti na mani abere say de ebe hu so ya de bia nya no metwa na gu atretene no nyese me fiti ana me ba mfra mu eya na me di kai eko wo mo ho no mo ma me chance ntu ma me chance ne ba me de manu be kan because no ne abefo ade a me kan obetie Okay. no asesa madia me ye no se be ya prophetic na no nyam na ya lose no e be sa be me nko me ntimi nyentimi hwe se prophet bi so be boa me metiwe mentene mo wa me yire be me bia pe ba be me bia pe ma e me me su be me bia Yo mu hu bia yo mo fe. fe e ya dum kekere be boa yi nti yetuwa ye preach nti ehunu ma edu kwosere ha so de kakara kai ya mafitire kositire emma ya ho ofese da sha atade ya betene nim nti ehwe na betena so na wo ha wo pe ye de ntoma anase de wakwachi me ile te platform so da bia wo he nti me ponya wa ya aggressive wo me nchai me ye council na akotena na mso me obonsi wo de ni to hwese ya koso nim se ne kru ye nipa obetimi afo na so se ko basa wo fum mpa emma abontene matwe da were kan no tum if the Bible say onyansafo ogimifuo mpo o kana no tum a ohunu nyansa ye me na sia Yeto obia anti asofo onyimfi ontiri mu se computer ma de wagye hu me na ne nua asofo e no nka bi ma no da bi
ade ababu chi ne compromise se wo wabone so de na aje no entwa yi de ntina so makwa na na ba da ho na obe video untimi se ba bi ada so fo panyini wo hanye oboso nti afewusi akonwam ayo office ayede yi wa na open no ase wo Yanshe Honorable Kennedy Japan so yeah so for send the big say what in the news ya so wo pese won say sorry wo mayimu edifo no tutu de bia da wo ginamo so kase ta kwese dey say na time e ba ni ma shebe jafo ma time kase na every edifo no so abegina ono no so mu ne say na edwumedie bia wedi ye afi bi etwemu no aha prophetic nana amenchira wade ona bo kare yapon oko obi asore oko obi fi asofia nkoda am no omnam omusu no omu ba bi omu hu ye enye no ode ko ye ndekene de wale kuku ni jaya ke yesu be jaya kene dia Japan nko obi afi onya burunsa ma obi a te sa metime hayi ena ema na mema ndo mo sembai sa na nso yosofo bi nso betimi di me ho asem abere wo nti sa wo me ho asem ba wo ha nya fra na abefre me wo fra me amema se ohia wa wo so betu anamo aba mo ye fra ma mo ma wo bi a wo wasem danse ni ani wo sa ne nipa na okura wasem no kotwe ona bu kan Japan ba abanti na mo ambo ese di mochie mo nsa wi amwe o mo record ko kan ye mo na mo so mo ko pe ma o mo ko kan ye lu ko tunu na mo no wo mo sa ya mo fa so che mo ko mo chehye ho no mo ko kan ni nyina wo ko e no nso woni TV station se dem we no wa kan Kennedy de na je so e bronsa nti se asofo no obi bi kan ye na nsuba papa di na se wona bu kan Japan mpo ni mawurade a wa fa so adi ahia ba so ye metimi aka Odifo ye beda wase ewo se na woni yakọ ewo nkomodie yi emu na ansa ne betwa so krampo no wonsem etwa to awode mane asofo fatudwa efasumi na sem etwa to ne se menta asofo bia me ye panyini wo sofo dwuma ni ma ye adwuma na cheye menta obia na menkasa ma party bia me kasa se nyame difo de beye na difo dwuma no nsenti na mano abremu nti adifo ne asofo no entoto ye no mayie ni ehunu ema akura no benante wa aware efem woti ase amasa akoda be kura di wachina no ye nyame adwuma akoda ne se wo ye no ye nyame adwuma no wasa akose ne pe ohunu wo nchuo mu a ade ensem beba sofo bia me ne na ho amasa ko base kokochie mpa wabɔ mpa ese ewade kan ye ni pei ye befom nanso ye fom a yenkotoye anim danse ye betwe da awre na ahode kakra nyame de amaye no ye beba social media aba impose ye ofri se ye de nya ye accountable to God na accountable to God na chikura no ye wo mara ye hyase nti ye toso ye no mayi ne anya bibia amamara ntikiri amawi asefo anya yasem anka na so mantie na se omunsem beto abonten dia na ye sese ye kan ye be kan na ne enyo bi na kumantwi na ye bo asia kon ode nti agatu Odifo ye beda wase computer man ba ko pe elene ye ne na atwetwe enkomo efa se na meka no emfitiase no state of the nation e won eye difo entem de ekoso eno no so akire abesi sa empempenso we enti wonso wutie enkomo yi wo adwenkyere bi kwan bi so ne ne adwen kwan bi so ne ne nya adwen a enka nhye ma ye hu adwenkyere no e wo ye comment section ho na biems no share video way on all the social media platform ansan ye konema eye wedi fupeni edene phone lines no atudwa in case we hia no say da wo ya sorry anampo kra no hia no say special counseling bi wo friend no nkranshempa ye bia na no so no wetimi e dia friend if you odifo my wo number da se me wo akra waja junction wo fa keko kaso aso besi wo waja junction no obusa odifo computer man na hope generation say e azore kese pa e fa bro 10,000 kra wonderful until no my number is 0244 571050 on se mentisa ya no won komboka 0 ejinu for 0 the number is 0244 571050 me ya sorry Sunday any Tuesday ko siada na benada na me ya counseling Monday and Saturday e ya juada ene me da so ya counseling me da manfo yin ase pia o
Yeda also ase nebuza for nyame adoma ye besan edi ehyiabim. Follow Tuma GH on Instagram, Twitter so Tuma GH _ Facebook Too Much GH. Nana ama uswa enimidi makramo.